mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te inza in chibai le vek ule October ni somthum pathian ni ania tumpo international news le politics kan ngai thale anga tum chu US lam chanchin kan thur deu bi kanga Twitter drama kan mule donem Trump versus Elon Musk kan ngai thama support don nia Khovela pahau saber Elon Musk san Twitter alei nuwa mitam tak ngai venchu US President Louis Trump chungchang ni in zona pahni a oma Trump Twitter account an pele donem ti le Twitter a hian Donald Trump let le tak mewangem ti te hini Trump admin khan American businessman te aduk sak thei hlea chuti rualin big tech ten sarkar thunun antum thua ero company tetlon lung oya nekin a beita zoka voin thlenga social media ranga account an terminate sak chan po hei hi anima na Capitol Hill buaina thua President Trump khan diklo na anei ve nge yang ti chu mitinin kan pom vekarin om amaro chu voi khati swalwanga dam chunga tana anan threm kher hi chu big tech te hian du lo na ru engemo lian tham tak hi chu an nei nge ti achiang ani kumsang ni le som paruk US election malu khan Elon Musk chuan CNBC interviewa Hillary Clinton ni policy adu zok thu asoya Trump ero amidu ang nilo deu ni na lo soito tin Trump adminin Muslim ramatanga America lu tumte danatum khan Elon Musk chuan January ni som ni le pakua sa ni le som pasri kum khan adu lo thu alo soito boka tin climate change chungchanga Paris agreement Trump adminin achua santak dai khan Elon Musk chuan adu lova US Presidential Council member ani na aban santa mak mayani kumsang ni le som pakua okas thla khan Elon Musk chuan Democrats presidential campaign a Andrew Yang athop thu asoi boka aril ruat thak le ta thut ani lo chuan Donald Trump hi adu ngai reng lo tia chiang viu maya sang ni le som ni kum January tha a CNBC in interview an nei tum khan Donald Trump chuan Elon hi aron fakta chiam maya Elon Musk hi American me big mi chuan om anei ta zinga mi ania kan mi chuan om te hi kan veng him turani ti na soi a President Trump top don khan Trump hian Elon Musk atilom man ni na langa Twitter chungchanga andu dan ain ang chhoutana tin sang ni le som ni me kha khan COVID-19 wanga khar Tesla mun pui Fremont California mi chu Elon Musk chuan hon le atum tum khan an soi sel na saviu maya President Donald Trump chuan a chan ta thunga chu mai ni lovin SpaceX and rocket aka chua enturin Kennedy Space Center Florida apan le tapuka Musk si alom tarliau ni na langani US politics a hian Elon Musk sian tran laman e ngai lem lo ni na langa isu sanga mithen khat afaka mithen khat asoi sela Democrats a vote thin ti kan mu boka ma se party rui chil ang chi chu ani velo sang ni le som ni le pani me kha khan all in tech conference a Elon Musk chuan thil ti tura abei sei President Biden an ati hlotlin thei tak lo wangin Democrats vote thin ma se tuna tang hi chuan Grand Old Party ka vote to ang ti alo soi to a tuna chuan Republican Party a thlop ti na ni Elon Musk hian Republican a thlop to tur thu soi tak ma se drama hi a upat to wangin President tur chuan adu viau lo ti soi le boka Florida Governor DeSantis hian sang ni le som ni le palia presidential election a Biden hi khingta se campaign pui vak ngai lovin all sam takin a hne mayang ti alo soya mimal takin drama hi adu khan lova President ani le huna kum somriat akai to dona atama man zo meu chuan kum somriat le patni ani tonga eng company ma in CEO atan po andu to kher lovang ti na soi sani le somni le patni April tha a Elon Musk san Twitter le tum khan Donald Trump account pek le ta du thu asoya ahan le fel ta chi a truth social media tangin Trump chuan Miril Rudik tekuta Twitter a om to a
America ram kal phung du lo tu radical left ten an thunun le to ngai lovang ti in alom thua puang amaro chu Trump khan US dollar billion somli le pali zeta Twitter le du kha aring tak tak lova hei aya thil hluzok mark sian boy pui ta jok se ti in angai dan asoi tel ve bok tin Trump a president lai khan Elon-Trump chuan tran puina alo deal ve to boka Tesla le SpaceX project chi rang rangatan government subsidy adila Trump chuan khati hun lai khan bok khupin kalo deal tir lovani ti in Truth Social Asia Trump hian Truth Social din to a chuti takin lar viau lo ma se mitam tak chuan an hmang to a White House a lua le phei chuan Truth Social hi alar to via wang ti achiang chu wangin Twitter man le hi arin om chi alofa atu le fatetan Truth Social ti hlo tlin sak hi adu zok arin om ta hlene Trump admin hun laya White House alo thok ve thin Capitol Hill buai nuwa Trump soi selta Alisa Farah Griffin chuan Trump Twitter mang le ni chuan ama le a party Republican tan chiat na a thlen thei zo kang ati October ni somni le pariat khan Griffin chuan Trump chung changa soya kumsang ni le somni presidential election don khan advisor ten Twitter mang ri lo turin thuro nan pe ni achan chu Trump khan mitam tak pom thei lo chi soya mang viau maya tuna po hian Twitter at let le thei turin a oma amaro chu politics thila hi chuan hei hi atana thalo zok mi tweet zong te hi chan vekatum le don ani atia adik mel fu mai voin October ni somthum pathian ni tlai dar nga thleng kha chuan Trump Twitter account hon alani chuang lova kan la in rin siak zel photaneng chu US politics hian khovela ngong veka chu wangin an sarkar ro rel na kalphung hi kan thei tok kan riat hi apoimo ve hle US midterm election lo om tur hi tlemin i han bi chiang le tengu US hi two party system nei sarkar ro rel na in pani Senate le House of Representative nei ani Democrats party chuan House of Representatives le Senate hi an thunun ve vea midterm election November ni riata nei tura khian Republican an chet chiat vai chuan Biden admin din pun an so met don tinani member za omna Senate a hian 50-50 member an neya amaro chu Vice President Kamala Harris hian vote anei khiu maya chuwangin Democrats lambuk hi arit zo kani Senate term hi kumruk ni in tun midterm election a hian Senate seat somthum le pali anin chuang Republican lam an chak chuan Biden admin chu che theilo paralyze sina om veang tinani House of Representative a hian member zali le somthum le panga omin Democrats lam hian representative zahni le somni le patni anneya kumni ta mani Republican ten seat zahni le som pathum an lu mek hi anhum satlia don nge seat zahni le som pariat tal simple majority an la ang ti hi November niriata achiang tong chu President nei tu party te hi midterm election a hian an che chefo maya hei hi thildang wang niloven President ding lai du khop lo na ana sathin em wang ani deu ber ni na lang tun din muna po hian President Biden hian approval rating anei che em maya Democrats tan tanlak na sat angai report then khat chuan House of Representatives hi Republican ten an lak an ring hial maya Senator chak jok tur soya har hleni anti deu hlom engpo ni se Republican tan Biden admin malak na ti thuan op tur tala House le Senate apakhat jok an thunun thei hi apoimo hlea Senate mo House mo po ni se Republican in an thunun chuan Biden admin chu an rep char tinani ve mai amaro chu a engama an la thei talovani chuan sangni le somni le pali presidential election hi Republican tan a phur om khan lovang Donald Trump tan po chu buai lo athat zo karin om do nani Republican Senator Ted Cruz chuan President Biden laka impeachment kalpuyan tum ni na soya midterm election hi hanzo phot se Republican an chak chuan
Senate President Biden hian trial ama chon vele don ni na lang pu Biden a po tong vai le tatlat mai October ni somni le pariat zirtop ni khan President Joe Biden chuan Pennsylvania Democratic Party reception a thu soin kumsang ni le som pariat khan Obamacare hum him turin state somnga le palia campaign kane atile tamau maya United States hian state somnga nei ti hi mitin hriatania President berin state somnga le pali tina soya kumsom sari le pakomi President hi atong vai le ta ani ber Twitter real Donald Trump in ti chuan pu Biden a thu soi hi aron deu so ngala angai tuana hi en di ka ngaya ni ati Khovel ramro pui President thu soi tan chuan thil om anglo tak chuni ve lelama chuan keini lam anga te hian kumsom sari le pakua ang chin te hi chu no pang ne nan in fiam mai to chunia a om ve tho mai khati zong khatun tumata na international news le politics US lam chan chin kanan soi thei chuni a ngai khatu te na top thleng amin ngai khak sak le wangin in chunga kan lo me